I čao svima ljudi, ovdje je Čefi. U današnjem klipu igrat ćemo Brawl Stars sa fanovima koji su iz mog klana Brawleri. Ako već niste ušli, uđite, ako već se nije popunio. Tako da, prvi koji mi pošalju invite igrat ću sa njima i onda morat ću da izađem nažalost, zato što da dajem drugu šansu i drugima. Igrat ću ukupno 5 petova. Znači gledat ću da ne igram sa istima ako nema bar 10, ako ne igrat ću sa istima ako već razumete, znate već. Ja evo sad ću ja uđem u Brawl Stars. Evo ga, Supercell, Brawl Stars. Da vidimo ko će prvi da mi pošalje invite. Ja sam rekao iz klana da ću snimati oko 12 sati, tako da vidimo ko je tu. Sad vidimo klub chat, tu su. Da vidimo ko će prvi da pošalje. Ima novi eventovi, taman sve, novo. Čekamo i dalje. Neću ja da šaljem nikome, kome šalju oni šalju. Tako da imamo token doubler u shopu. Da, taman ću zatvorimo ovo. I fali bi nam 2 za big box. Da kažem ja da se javim ovdje. Poz. Boj, Smrdljivko, McTeddy i još nek tamo ne znam ja. Poslije Desi Čefi, pozdrav za Dada Kinga, za Zdravka, za Boja. Ko će prvi da pošalje, nek pošalje Smrdljivko i... još neko. I Dada King. Igrat ćemo Bounty, da promijenja na Leona. Da vidimo šta kucaju. Još vidio, snimam video trenutno. Tu samo ti, ajmo da igramo što pre. Dakle, rekao sam pozdrav za Smrdljivka i za Boja. Snimam video, tako da nisam stigao da odgovorim zašto se već kliknuli ready. Imaju Leona, Jessie i Nitu, mi imamo Broka, ovu što mrzim, što puca daleko i mene. To je to, lepo smo krenuli. Opa, dođemo. Dobro, ovo što puca, Boj puca iz daleka, gledajte, lepo. It was at this moment he knew. He fucked up. Fuck, ubi me Nitu. Znači, Smrdljivko i Boj je dobar, Boj. Taj champ je odličan za ovaj game mode. Evo, izbjegnem ja, pritiskaju nas, ali vidjet ćemo ja da dobijem super i mrtvi su svi. To je to. Sad stanem ovdje i idem kod njih ovako. Dok me ne vide i onda... Ole! Kako me vidjeli, gledajte, kako me vidjeli. Ajde, da ih stignemo. Ne, mrtav sam. Ovo puca... Imaju veliki range imaju. Imaju Leona plus. Why you bully me? Ubiše me. Loše smo počeli ovo, ali šta da radimo. Treba izbjegnem ja lepo, stanem u bush. Nevidljivost. Za malo me rok. Idem ja tamo. Da ubijem ovo, izmrištim ovo zato što me nervira. Da dobijem super i dobijem ovog Leona, nervira me. Nervira me. Ima najviše isto i... ubiše, 196 smo ostalo. 196, ništa, stanem ovdje, nevidljivost. 3 spectatora, dobro. Oh my god. Ubio sam ga. Ubi ga, Boj. Nema veze. Koga pucam ja? Medveda, lokal mislim na medveda, ja klikćem da puca on medveda izem pozadi. Puca pozadi, ali nema veze. Nervira me ovo, brate, nemate pojma koliko me nervira. 26, 36,
Ubiše me. Ovu smo izgubili, tako da malo nije dobar početak, ali nema veze. Sad ako ne šalju onda ću ja da invijujem ljude. Izvinite, ovo je pozdrav za vas. Morat ću da igram i sa drugima, ajde sad ću, idemo dole. Ti si valjda u mom klanu i Ognjen je valjda u mom klanu. Pozdrav za oba. Pozdrav za Amadeo Kinga, Veljko Kralj, hajde, uđi. What the fuck? Malo mi glitchuje, vrate, sve. Opet, evo ga. Amadeo King, Veljko Kralj. Ajmo ljudi, da igramo sa vama, igrat ćemo... Imate za Robo Rumble, može. Šta piše već Amadeo King? Čefi, snimaš li? Da. Da. Snimam. Na tiketu. Igrat ćemo onda... Bounty, ne, nije mi baš nešto to. Ne znam, uzet ću Broka. Broka ili... Leona neću zato što sam već propastio skroz trofeje, pa ću da planiram da ovako dok igram sam da ovo ne propastim. Kaže, imanite me moju boji, mogu ti pravda matica prizu, nema stavljati nema boje. Ajmo da igramo. Game grab. Ni to nemam baš najbolje iskustva. Da ima Brawl Ball, znate bilo bi dobro. Brawl Ball, ja obožavam Brawl Ball. Treba da snimam klip za balance changes koji dolaze, tako da vidjet ćemo. Opa! Imaju i... Dođemo. To je to, ubio sam ga. Sad bega nazad. Dok ovaj uništi to, ja ću da... Sačekam. Čekaj ću jer će dođe sad ovaj... To. Dođemo. To. Nema veze, oterao sam ih da skupim malo mi ovdje. Da skupim malo gemove i onda ću opet da krenem na njih. To je to. To. Lagano. To je to. Tako to treba. Nisam znao da je ovaj je prima. Oooo, ima super. Gdje si pošao njega? Jeli be. Još jedan i begam si nazad ja. Ajmo, još jedan i bum. Countdown, ne da ideš tamo. Ne. Morat ću da... Sad čekam opet. Uzem ovo i begam nazad opet. Ja znam da ima bombu ovaj. 9 gemova. Ima super Frankenstein, ne smijem da idem na njega. Ne smem, zato što će me zaledi i će me ubiju ovi. To je to. Bega nazad ja. Oh my god, run. Ništa se štekam ovdje vate i super. A gdje si pošao? Koji sam Goku vratio ultra instinct. Pobjeda, prva pobjeda sa vama ljudi. Toliko mi je drago da sam pobjedio ovdje u Game Grabu. Ja sam star player, pa mislim šta ga, šalim se ja. Vada imamo da otvorimo sad Brawl Box, možda dobijamo nešto. Možda, moguće. Ne verujem. Zato što nikad ne dobijam više u zadnje vrijeme. Da vidimo, vidite i sami ništa nisam dobio. Pozdrav za Veljko Kralj za Amadeo Kinga, ali morat ću da idem, da snimam sa drugima. Tako da vidimo koga još ima tu. Da, Zdravko sam teo da invajtujem malo pre. I ajmo da invajtujemo... Ti si malo prbio. Igrao sam sa tobom malo pre, čekamo još nekog. Bella Queen, sa tobom nisam igrao. Vidimo što piše Zdravković. Zvađa se Zdravković, prije zato što Zdravko, imam i drugar koji se preziva Zdravković i zovemo ga Zdravko. Ajde showdown dok ne neki baterija.
Stavati baterije, ajme li onda Bounty. Šta piše klub Jet? Čefi ne mogu sad, Čefi please sa mnom da igramo. Igrali smo malo pre, izvini bate, igrat ćemo posle opet dok ne snimam. Sada želim da igram sa što više vama. Različitima. Šta piše Zdravko? Stvari ajde šta god, ajmo onda... ajmo opet Game Grab zato što da ne. Imamo i ovo što puca za daljine, Power 2, Power 2. Valjda neće da nam da jahne protivnike. Ajmo i ovo da povedimo sa vama ljudi, možemo mi to, ako ste stigli ovdje, slobodno komentarišite u komentare, stigao sam ovdje, ja sam kralj, ne znam ja, samo mi dajte da se gledali ovdje, da mi nije dosadan kontent, da ne smaram toliko, to ne želim da smaram, zato što znam, kad sam gledao drugi youtubere, oni mnogo pričaju i ne volim baš to, i mogu da ih, to je to. Ne znam ja, pokušavam da se fokusiram i da pričam istovremeno, ali ne ide mi baš. Tako da znam da je ovo Nita tu. To je to. Ova ima super. To je to. Sad begam. Ubi me. 42 ima, 42. Bravo. Bravo Poco, Bella Queen, bravo. 5-2. Nita, pazi Nita da ne umre. 6, beži. Pokupio sam ovo njegove gemove. Znam sam. Ole, srčka bate, srčka. Dođu vam, gdje si puš? Ne, ubi me! To je to, Zdravko, pokupi to. To, Zdravko, ljubim te. Ljubim tu obraz, zato što nisam gej. A ti gdje si puš, a? Pa misliš da na mene možda ideš? Pa gdje si, šta misliš koristiti, a? Gdje si ti, pa ti pošao, jel? Došao da me ubije. Bravo Zdravko, star playeru. Pozdrav, veliki pozdrav za Zdravkovića koji nas je spasio. Dobro, jako sam ja star player, ali on je zaslužio, tako da veliki pozdrav za Zdravkovića. Tako da idemo Victory, rank up, tokens. Znači možemo da otvorimo valjda još jedan brawl box uskoro. Hvala puno za Bella Queen i Zdravka, pozdrav za oba njih. Idemo da igramo sa drugima. Nisam igrao sa McTedium. Ništa onda, on je već u klubu. Šaljite ko nije igrao. Niko nije igrao. Razmišljam da skupim gemove da kupim opet ovo. Dada King. Igrao sam već tom, ali ajde kad već hoćeš toliko. Igrat ćemo, ajde da invitujem i... Da li si ti iz mog klana, ne znam, samo da je King. Izvini bat, igrali smo malo pre. Ognjen, Battling. Što me rejecta Čefi? Dem. Sad to nismo vidjeli Dem, ajde Dem. To je to, izvinite što sam rejectao, ali pokušavam da se sjetim sa kim sam igrao i sa kim nisam. I igrat ćemo opet Game Grab, so ide mi. Ne volim baš da igram Game Grab, ali sad mi malo krenuo sam na foru našem. U formi sam. Da King uzmi Bulla, može. Imamo Shelly, Bull i El Primo protiv... Poco, Shelly, ne Shelly, Barley, nisam vidio onaj drugi izbrali. Opa, taj. To je to, idem pravo na njih. Ovo ima super i begam ja nazad dok me ne ubije. Ne mogu pogodim nikog, oh my god, ran. Mislim idem ovdje, opa, ubiše me, dobro nisam imao gemove. Vidio sam da postavila onaj top koji najviše mrzim u cijeloj igrici i koji smara mnogo. I mnogo me nervira što su ovi... Ne znam ništa mi ovaj top prvo. To je to, nervira me što mnogo baci iz linije, to ne volim uopšte. Kada igram protiv njih. Dođi vamo. Dođi ti ovom. Pak mrtav sam. Ne veze, bar sam bio John Cena dobar. Bull, Dada King,
Care, brate. Ti si car. Koliko si skupio, brate. Daj da uničimo, pa to je top. Jako sam umro, teo sam da uničim taj top zato što nervira me. Oh fuck. Nemoj da Kingdomaš, nemoj, molim ti, nemoj samo. Niš idemo da ih pušamo. Mrtav sam, nema šanse. Ovi imaju splash damage i sve, brate, tako da teško mnogo. Jedna je dobra igra bila na početku, malo su zabrali na kraju, ali nema veze. Bitno da lepo igramo ovdje, da se zabavamo. Nebitno je da pobedimo, samo da igramo sa malo ljudi. To mi je prioritet prvi. Veliki pozdrav za Dada Kinga i za Dema i izvinite, ja moram da igram sa drugima da ispadnem fair. Svi igraju, bat, svi. Stefan Pro sa to, nisam igrao. I sa kim sam igrao? Bilo Kinger sam, SRA. Ne znam ko nije. Ne znam sa kim sam igrao. Većina njih su već battling, imam 58 s tobom, nisam igrao valjda. Ako si valjda u klubu. Nisam vidio koliko sam imao u klubu. Klub 92, 93 bate, 93 ljudi, ovo je nevjerojatno. Ja mislio sam da nećemo uopšte da idemo ovoliko ljudi. Ali stvarno mi je drago što toliko igrate i što ste ušli u klub, tako da puno hvala i ajmo da igramo opet. Ne znam šta piše, čao Čefi. Ajde snima li uz miliona. Neću Liona, brate. Neću Liona zato što mi je već na malo trofeja, ako izgubim još, izgubit ćeš više trofeja, planiram da posle da igram showdown i da ga malo bužim nazad. Imao sam 380, imam 305, brate, nažalost sam mnogo. Ne vezi, imam 58 Stefan Pro, ajmo da ih rešimo. Brate, treba postanem raktor. Rep, dođu vam, mrtav sam, brate, 336, ovaj baca bombe, ima bombe, to. Mišlije malo da budem John Cena. Skupim ovo i begam si nazad ja, ćao, vidimo se. Nema veze, ne, fuck. Opet su ovi bombaši i nervira me, ima super, bežem si ja nazad. Splash damage, iz blizine, vrate, to me nervira, vrate, on beži, ja ne mogu da vatim samo i range, to me nervira mnogo. Čekaj ću ovo da lepo. To je to. To! Pokupi sve to i begaj nazad. Begaj si nazad sad. Retreat! Dobro, bacam bombe, to je sjajno. Ma to je sjajno, to je super. I sad ih čekam ovdje i onda će ih naskočimo ovako. Ole, gdje si pošao, bate? Gdje si pošao? Bam! To je to još jedna pobjeda s vama ljudi. Veliki pozdrav za Stefan Pro, moj imenjak i Ivana 58. Iako ima trofej 126, bate, igra mnogo dobro. Ajmo da otvorimo sad ovaj Brawl Box. Da li ćemo dobiti ništa. Neću, bate. Moram da igram sa drugima. Ajde invajtamo Ognjena i Peđu. Hajmo da igramo s vama još jednu zadnju. Izvinjam se što neću moći sa drugima da igram. Zato što imam još bateriju. Ne bateriju nego memoriju još za 4 minuta. Vidimo ko nije Ivan Dem, igrao sam sa vama, igrao sam battling, in menus, in matchmaking, battling, Peđa. Peđa, ako neće da prihvatiš ništa, onda ću pozvati Zdravka. Zdravko mi je odbio. Mislim da on zove nekog, ali nema vremena, stvarno nema vremena. Brzo da igram ovo. Brzo. Ajmo brzo, nema vremena. Neću moći završiti intro ni ništa, brate, ni outro. Tako da, ajmo brzo da rešimo ovo.
Ako mi se ugasi vate zvuk, znajte da mi se baterija, memorija istrošila, tako da znate vi samo da se obavijesti. To je to. Dođi vam. Lepo sam izbegao sve to. Pokupio gemove. Lepo, za sad smo krenuli, lepo. Ole! BAM! BAM! Koji sam kralj, već. Koji sam kralj. Op! Ole, opsa sine, opsa! Begam si odavdje, imam 8. Računat ću na vas da skupite, zato što ako umrem sad, lepo će umremo svi. Ništa, begam si odavdje sad. Ti desi poš, a? Mislim da mene možda vidiš, a? Imam low health, tako da moram da malo da se izbjegavam. Koji sam ultra instinct, brate. Šu! Daj mi taj game, bre, ovamo. Ubi ga. To je to. To je to, ljudi! Bravo, momci! I devojke, ali ne verujem da ste devojke zato što imate poprilično muška imena i izgleda da ćemo stići da završimo ovaj klip lepo. I nadam se da će lepo da izbace prvo, da će lepo da editam, da neće zabavao kompjuter kao prošli put. I ja sam star player, wow, jej. Ne veze, mnogo mi je zamno bilo da igram sa vama. Jučer sam igrao sa vama, nisam snimao, ali evo sad ću snimati. I hvala vam puno što gledate moje klipove, što ste ušli u moj klan, klan, svejedno. I što nastavit ću da igram sa vama, tako da veliki pozdrav za Olenija i za Madeo Kinga i za sve u klubu. Adriana, Lazar 3.0, Boy, Bella Queen, Ivan, Dada King, Lazar i još mnogo njih. Tako da hvala vam puno i ništa, vidimo u sljedećem klipu koji će biti za balance changes vezan i to je to od mene. Pozdrav!